ugakora iby'ubupfapfa rwose dore utuye imusozi kandi nta mazi ahari ibyo ukora biratuyobeye dore utuye imusozi kandi nta mazi ahari ibyo ukora biratuyobeye Uwiteka niwe wabivuze yuko abagizi ba nabi bose abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi ayo mazi azaba ari umwuzure abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi ayo mazi azaba ari umwuzure. Yesu ashimwe, haleluya. Ndabasuhuje ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo Yeshua Hamashiya Mesiya umucunguzi umurengezi wa twese umukiza, haleluya. Mbashuje muri iryo zina rero, amaraso yameneye ku musaraba niyo yanyejejeho ibyaha byose maze mpabwa uburenganzira bwo kwinjira mugambi wa data wa twese. Ubu data wa twese yambonye asanga ndi nyange yerade ku bwa Kristo Yesu, kandi ndongeye ndamweruriye, ndongeye ndamwemereye ko ntazamugambanira. Mbahaye ikaze. Uyu munsi ni tariki ya 10 kwezi kwa munani umwaka 2023. Dufite message y'Uburundi y'Abarundi. Dufite message y'Abarundi nkuko mwabibonye ku nsanganyamatsiko ko abanyuma bagiye kuba bambere. Abanyuma bagiye kuba bambere. Bene data bakundwa, niba ari message y'Abarundi mbabwiye, iyo havuzwa Abarundi, Abanyarwanda namwe mujye mutega amatwi, Abanyekongo mutega amatwi kubera ko ururimi murwumva, aho niho hahishemo ibanga rikomeye bamwe ryarabayobeye. Iyo bavuze Abanyarwanda ngo ni ubutumwa bw'Abanyarwanda, Abarundi mujye muba maso, Abanyekongo mube maso. Iyo bavuze ngo ubutumwa bw'Abanyekongo, Abanyarwanda n'Abarundi mujye muba maso. Uyu munsi rero ni igihugu cy'u Burundi, n'Abarundi n'abatuye Burundi, n'abitirirwa Burundi, Abarundi ni message yabo, ni ubutumwa bwabo, ariko nanjye burandeba nawe burakureba niba hari uguhishurirwa na gukeya waba ufite. Inama yo kubazanya none Nowa y'abavugukuri bati habe na gato ntidukwiye kwemera ikomeze mu byo kwinezeza bati habe na gato ntidukwiye kwemera ngo bemera ari uko bapfuye mu byo kwinezeza igihe ntabwo nacyo gishobora kuborohera bishoboka. Sabaviti Nowa yubaka n'umwete bose bamurebaga niko bamusekaga bati noneho Nowa yasa usipinga ry'abantu bari hanze aha bamenyereye Imana neza ndayiraje bamenyera bati noneho Nowa yasa. Bene tabakundwa, ikintu cya mbere gikomeye mu bantu ngo bazi Yesu, ikintu cya mbere gikomeye kigiye kurimbuza abantu, kigiye gutuma abantu bakenyuka, kigiye gutuma abantu batareba ibyiza Imana yabageneye mbere yuko bajyanwa mu paradizo basanga Yesu. Ikintu gikomeye cyane, gikomeye ubu ngubu kigiye kumara abantu. Reka ibyo byahango byo gusambana no kwiba no kubeshya, ibyo ngibyo byonyine byarangije gukatirwa ubwo gupfa. Ariko ngiye kukubwira ikintu gikomeye wowe uteze amatwi, nibura pour une fois dans ta vie wibwize ukuri, wirengere, wikunde. Please ikunda, ariko ni wikunda kandi hari n'abandi bari bubyungukiremo abawe bose. Ndavugana nawe rero,
wowe ubu ngiye kuvugana nawe wisubiremo neza wibaze disi ntuhite upinga kuko umutima wawe wajeho ibinuri wiyubakiye ibyawe kandi bigiye gusenyuka nk'inzu y'ibipapuro. Kumenyera Imana, kumenyera iby'Imana, kumenyera abahanuzi, kumenyera abakuru, gutinyuka abashesha akanguye, abangana na nyoko na so, guhanurwa umuntu ntiyumve, kugirwa inama rimwe kabiri ijana magana abiri inshuro ukanga ukinangira. Biba bivuga ngo muri wowe harimo ubugome, ari naho muri ubwo bugome haba ishyari, haba gupinga, haba kudahindishwa umushyitsi nuko ugiye gupfa ukenyutse. Sinzi ibi bintu ukuntu Satani yakoze muri aba bantu, kumva Imana ivuze ukumva wowe ntibikureba kandi havuzwe ibyo ukora. Kumenyera Imana, kumenyera amavuta y'abahanuzi bigiye kwararika benshi. Kumenyera ngo buri gihe nibyo ahora avuga, kumenyera ngo ndamuzi, kumenyera ngo turaziranye, kumenyera ngo hari icyo dupfana. Uriya ahora avuga nanone nibyo avuze, ngewe kubera ko hari icyo dupfana. Iyi uvuze nta kintu dupfana habe n'akangana urwara, nta kintu dupfana kuko wanze Imana. Icyakubera cyiza naba n'abapagani ndabafite mu miryango, ndabafite rwose. Abo ngabo bazakizwa kubera jye. Tega amatwi wumva, hari ndimo kuvugana nawe, hari abo ndimo kuvugana nabo benshi n'abapagani bo mu muryango wanjye bitirira inshuti zanjye ariko b'abapagani mama. Bavuga ko ntacyo bazi. Oya, Yesu bamwumva mu magambo gusa, ariko ndavugana nawe wowe uzi ibyanditswe, ukaba uzi ibyahanuwe, ariko ukaba ujogoramo ibikurengera gusa ukihimbira ibyawe. Umva, tega amatwi wumve, ibyawe byarangiye. Habwiwe benshi, havuzwe byinshi, haburiwe benshi, kuko uwaburiwe kenshi azahanwa kenshi. Icyo nicyo nshatse kubanza, kuko ukaba azagisunika baburire sindi bubure mumwe. Vana ibyo kumenyera abantu vana ibyo kumenyera iby'Imana. Iby'Imana bihora ari bishya. Abakorera Imana, uretse ko icyo kintu usigaye, ibikoresho by'Imana bihora ari bishya. Imana ihora ibyuzuzamo ibishya kuko baba baviduye ibyari birimo. Tansiyo kumenyera. Numenyera iby'Imana nabyo nibikumenyera, uzahuma ku manywa y'ihangu, uzakabakaba, ubwihebe buzagutera, uzasanga uri bure. Nuko nkubwiye, yewe wowe wumva ngo ukeneye kontrole ya byose, wowe umwuka wa Satani washatse no gukontrola Imana. Buriya kubera ko yashatse no kureshya n'Imana, imyuka ya Satani Imana iri mu bantu. Yesu mwuka wera, tabara aba bantu. Abari bwikange bakavuza induru bakagutabaza batabare. Lucifer uriya waremwe neza ahabwa byiza byose by'ijuru. Nta wasaga nawe, niko birivuga. Ngo bukeye aratekereza atari ku bundi kubera ngewe ntareshya n'uriya. Buriya ni Imana imwemerera bakareshya, uretse ko nta nubwo ari kumwemerera. Kiriya kintu kimurimo cy'ubugome, cy'igishyari, cya kontrole ndakuvumye mu izina rya Yesu Kristo. Imbuto ya Satani yo gushaka kumenya buri kintu cyose cya buri wese kubera siki. Ni Imana imwemerera bakareshya, yari kugira iyindi viziyo, kavuga iti ubu rero ubwo noneho tureshya, beretse nze none no mpange, ndashaka noneho singishaka kumera nk'isumba byose, sinshaka kuba nk'isumba byose, noneho ndashaka gusumba isumba byose, ngewe mbisumba byose plus.
ariko ngo ijambo ryaraje ngo ndakumanuye wa mukera ubutwikirawe cyakundi bayurwoba po kivume control mwaba controller imwe muzakontorora iki se ko muzagira mukikontorora ni mwebwe mbwiye mwebwe mukerensi by'Imana mwebwe mushaka kugenzura iby'Imana mwebwe mushaka kuba hejuru y'ijambo mwebwe mushaka kuba hejuru y'abanyamuhamagaro mwebwe murabwiwe mbere yuko mvuga iby'Uburundi ndakurikizaho abatari bakizwa rwose baraho bagikeza ariko bari buhite kuri ishene bakumva wundi arimo gusakuza urakubitana n'iri jambo rivuga ngo Yesu inzira ukuri ubugingo ugomba kumwizera ko mwakira mu bugingo bwawe umutima wawe akakubera umwami n'umukiza n'umucunguzi kugira ngo uzabashe kuba muri iyi si ufite amahoro nta ufiteho controle kandi ukazabana n'Imana Imana ikazavuga ukayumva urumva uri murunguka kabiri ni wumva aya magambo rero ni wumva ko nkubwira Yesu wagupfiriye ku musaraba akamena amaraso ye kubgawe umwana w'Imana amaraso ye yerade atarazigiraga icyaha yarakumenewe wowe apfa mu kimbo cyawe niba ushaka rero kwipfira wowe ukipfisha umwihorere ariko niba ushaka kwakira icyo gitambo ngo nawe guhindura umwana w'Imana nawe uzabane n'Imana umwakire mu bugingo bwawe akubera umwami umukiza n'umucunguzi Yesu ariko uri imbabazi koko abantu baramva ntabwo bikitwa ibinyoma sinzi ikindi n'izina umuntu azi ko ngo abeshya ubwo arabizi neza ko abeshya akaba azi ko abeshya abo hanze noneho nawe ubwo akibeshya wumve ko nawe atibabariye ariko ikibabaje giteye ubwoba nuko sinzi uko yibaza uko Imana ireba sinzi uko yibaza aho Imana yagiye sinzi uko yibwira ko Imana iri bubigenze sinzi ukuntu n'Imana ngo ayifiteho control simbiza aba bantu bitirira Imana simbiza ababitwa abapastori simbiza ababitwa ngo nabigisha simbiza ababitwa ngo nabavuga butumwa ayiwe simbiza ababitwa ngo hari Imana yabavuzeho yaramaze Imana yakuvuzeho kirarindwa kikubahwa ugaca bugufi yo ukagendera mu murongo ntabwo wuzuza ibibi byose byahanuwe ngo hari Imana yavuze yaramaze Imana yaravuze nyine ntihora ivuga se amasezerano se saa yacu ngo iki hanjye ndayarinze kandi agomba gusohora yose kuko nayasutse amagara kuko nayihambiriyeho nayihambiriyeho yes kandi ntabwo azasohora agengwa ngirire neza gusa n'uwanjye azamugirira neza uwanjye unyubaha akanyubahiriza mvuze ngo iki ntabwo byumvise nishyizeho ndakubwiza ukuri ndahari kandi uwashyizeho nawe yashinze inkingi zikomeye ibihindizo bikomeye arahagaze ndakubwira mbwirijwe n'umwuka w'Imana kandi w'ubugwa neza kuko ntabwo nkwanga yewe uwibwiraga ibyo ari byo byose agendera mu bidatunganye abadakijijwe ndabasabira gukizwa abo ngabo bo namanywa nijoro abo ngabo amasezerano yabo arahari ndavuga abitwa ko bari mu gakiza message irahise mwuka wera uwumva arumva oya mu Mana ntabwo escrow mu Mana nta kimenyane ngo noneho ndengera ibinyoma kandi nzukuri hanyuma abagomba kurengerwa n'ukuri mbagire nte kinyoma ni kinyoma bwibone n'ubwibone Satani yazize ngo kugenza control agenza n'uwamuremye yego nyagasani
aragenza umujinya uramwegura aragenza akorompa na kimwe cya gatatu mvubugome naho ureke ibyo bavuga ngo arashaka gutegeka byose arashaka gutegeka bose abategekesha iki se arabategekesha iki ko uwamuremye ari we wari umufite mu biganza nubwo yari yaramuremye ngo atangaje yewe witirwa izina ry'Imana ndavugana nawe va mu bidatunganye please uretse no amasezerano wavuzweho kutazabona n'irobo yaryo nawe ubwawe bigomba bishobora kuguhitana amasezerano usigaye nayo yavuga nkumva sinzi uko mbaye ngwiki Yesu aduhana umugisha nizeye ko abakozi b'Imana babwiwe bumvise tansi yo gukerensa ubutumwa tansi yo kumenyera ngo Imana iravuze tansi yo kudahindira umushyitsi kudahindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana kudahindishwa umushyitsi n'Imana ikuburira yes tansi yo kabisa harabo ndimo kuvugana nabo baba pastori babigisha babavuga butumwa babahanuzi batangiye kugoreka ijambo harabo ndimo kuvugana nabo bishushanya bahimba ibintu bashaka kumenya ngo buri kantu kose ka buri wese iri sishyano uri shitani rero hono muka mubi umuntu amenya ibyazi ibyahishwe n'iby'Uwiteka ibyahishuwe n'ibyacu n'abana bacu ibyanjye n'ibyanjye niba mbikubwiye ukazabikoresha mu kunyangiza ubwo nige wikozeho hako niba ntabikubwiye winyinjirira sha kandi niko bimeze no ku bandi uramenye sohora uwo mwuka wa Satani sohora kugira ngo ugire amahoro ubane n'abantu neza Yesu aduhana umugisha Yesu aduhana umugisha nizeye ko ari abadakijijwe bumvise ari n'abakijijwe babeshya abo ngabo bashaka kugenzura buri kimwe cyose Satani rwose bamusohore bamusohore hanze urushanda ubwengezi urutandeze ukizwa mu maramaze murandure zo kamere z'imiryango zabo kamye ndakuburira kugira ngo uzabone ibyiza mu bubyutse turimo ni mu rukundo ntugire ugira Imana gira umugira inama nta mu bidatunganye mera neza ariko se koko abantu bamenyera iby'abantu abantu bamenyera system abantu bamenyera iby'ibihugu abantu bakamenyera ngo ni Imana ego Mana yanjye ego Mana ego Imana umuriro ukongora Mana babazi zawe urukundo rwawe ndakwinginze ubindindiremo ubuntu bwawe abaribwo murambamo nukuri kuko wamkuyemo ubugome wamvanyemo ubugome maze uhasimbuza amahoro no kumera neza no kukumvira no kukubaha no kuguhindura umushyitsi no kugukunda haleluya abameze batyo abashaka ngo gutegeka isi yose kuko Hitereri mwuka wa Hitereri ngo niwe wavuze mu magambo ye ari mu marembera iteka iyo umuntu ari mu marembera sinzi ibintu Satani aramwangiza bikomeye ngo aravuga ati Mana dore amasezerano ngiye gukorana nawe ijuru ni iryawe n'abamarayika bawe n'ibyo bizima bine n'abakuru 24 ni ibyawe ni iwawe kandi ntuzigera ubona mpaguteraho Hitereri dore hondi ariko nawe wirinde cyane wirinde kugerageza kwivanga muri iyi si yanjye wirinde umva umwana wo kurimbuka umva magambo y'umwana wo kurimbuka ngo arashaka gutegeka isi
ngo iki ngo ashaka gutegeka abantu bandese waremye yaremye yagize gute ngo bose ngo bagomba kumwumvira kubera siki Yesu shimwe Yesu shimwe bahitere abafite imyuka nk'iyayiterere abantu bafite imyuka nk'iyayiterere ngo bashaka kuyobora ngo ibihugu byose ngo bashaka gufata ngo Uburayi gafata Barusiya na Amerika byose na Aziya byose bagakukumba Imana ikaba hejuru iriya nawe akayobora isi ukuntu yari kuyiyobora rero niki se cyari kuba kigisigaye wowe Yesu tutabare uyu munsi ni message y'abarundi abarundi n'abarundi kazi ya turasoma Mika murasoma Mika ibice bitanu biravuga kuri Bethlehem ukuntu Bethlehem ariho umukiza azaturuka yego nubwo ngo ari umurwa muto ariko umwami azavukiraho etc musome ibice bitanu bya Mika noneho icyaje gutangaza Mana yanjye Yesu Kristo Mesiya umwami wanjye twemeranijwe yitwa umunyanazareti ntabwo yitwa umubetlehem tega amatwi wumve wowe mwana w'Imana rata wowe mwana wo mu rugo utafite amanyanga no gushaka gukontrola Yesu Kristo ntabwo yitwa umubetlehem ntabwo ari Mbetlehem ni Nazareye gute rero gute iyaza kuba umubetlehem bari kuvuga ko byari byaranditswe ko agomba kuva I Bethlehem ikaba Bethlehem ariko tega amatwi wumve Nazareti yumva Nazareti yureba ngewe nirebe uko imeze muri iki gihe rwose nta myaka ishize myinshi ukuntu Nazareti imeze urebye n'umujyi wa Yerusalemu ukareba Tel Aviv ukazamuka ukareba n'iyindi mijyi Nazareti sinzi ukuntu imeze mbese ntabwo ifite amajyambere ngaho rero ibaze igihe cya Yesu ukuntu yari imeze ngaho rero aho Yesu yitirirwa aho rero niho ndaje ndimo ndakurura kugira ngo Burundi tubugereho haleluya nawe birakureba nanjye birandeba umva disi umva noneho ako Mana ndagukunda kuko tu es un Dieu souverain tout te suffit tu commences tu finis tu fais ce que tu veux voilà ndagukunda cyane nta mushaka kukwigiraho ibintu byo kwirya cyangwa ikintu kuko ba umuzi deja noneho nimutegeka amatwi mwumve aha hantu Natanayeli uriya munyamategeko ngo yaganiriye na Filipo ni murabisanga muri Yohana igice cya mbere ariko ya mu gice cya mbere ku 46 n'ibiki ikiganiro Natanayeli yagiranye na Filipo ye Filipo ngo arimo kuvuga ati we mwigisha ari ibintu byadutse Natanayeli ati ebe you know you see uravuga urasako no Filipo ngo abwira Natanayeli ati we ari umuntu waduzi ati uwo ngo nuwahe ati kuko Mika yanuye Bethlehem ko hariho haza Bethlehem ati uwo ngo ninde reka tubisome utavuga ngo iki reka tubisome rwose Yesu we ku jambo ry'Imana nzaba ndeba bari pinga nzaba ndeba yes 40 Filipo na Natanayeli rwose turahera ku murongo wa 43 ngo bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galilaya rero ni intara ya Galilaya ni intara arimo na Nazareti iba Nazareti ni nka commune ya ngo bukeye bwaho Yesu ajya ashaka kujya i Galilaya abona Filipo aramubwira ati nkurikira Filipo uwo yari uwi Betsaida umudugudu w'iwabo wa Andrea na Petero Filipo abona Natanayeli aramubwira ati mwigisha ati uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye data we ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti Natanayeli ati cyore yego muhu ujute ngo nde Yesu wahe
ngo Yesu wande 46 rero umva revera ske umva revera ske contrôler revera Natanayeli aramubaza ati mbese firi i Nazareti hari ikiza cyahaturuka amubwiye atyo Filipo ndamukunda koko Filipo yanga kujya mu maka urumva abantu bakunda gusobanura ibintu basobanura amahugu kwisobanura igihe havuzwe Yesu mu by'ukuri kwisobanura nta nicyo yayimaze impamvu Yesu bwe arihagije azi kwisobanura ibintu bye azi kwirengera hayiwe ngo guki Filipo arareba Natanayeli aramubajije ngo mbese Nazareti hari ikindi hari ikiza ntabwo ari ikindi dini ikiza cyahaturuka Filipo ngo aramusubiza ati mwigisha munyamategeko Dr. en théologie ngwino urebe ibikurikiraho mu bisome ngwino urebe ambaka mfite zo kusobanura ngwino urebe mwigisha ngwino urebe noko abarundi igihugu cy'Uburundi ni icyanyuma kugeza ubu nk'isi yose yo hari mwene data umwambwe ati none isuka nta nubwo tukinayibona ati niyo tuyibonye ngo ni 8,000 c'est quoi ça Abarundi kitwa igihugu cy'Uburundi icyambere kwisi yose ariko Imana ibyayo biragwira koko aba banyuma kwisi yose abisukari igeze ku 8,000 abangaba ariko uzikubu wanyuma wigana n'abandi ukabikirizo bakavuga amanota uwa 52 Uburundi igihugu cyanyuma mu bihugu 154 iba ari na 7 Uburundi ano ariko nubwo nta kiza cyari kuhava nubwo habaye kuriya nubwo mwabaye gutya nubwo mwavuzwe gutya nubwo mwasuzuguwe gutya nubwo uzigwize nubwo hari abahanuwe nubwo hari Betelehemu ariko hari na Nazareti Betelehemu irahari sha Betelehemu Efurata iwabo w'imigati rekada i Nazareti manyari senene ntago mbizi nubwo bimeze gutyo barundi kazi Imana iraje yageze ku muryango ifashe poignée ariko akantu igiye gukora niko kari bubahindura abambere ijambo ribasoreho ngo abambere bazaba abanyuma n'abanyuma babe abambere hari niyo mpamvu le Seigneur va s'en moquer sorry ni nayo mpamvu Imana igiye kwishima hejuru y'amahanga igiye kwishima hejuru y'abakomeye igiye kwishima ku bihugu bifite economy ahubwo economy yabyo y'ibyo ngibyo igiye kugwa nuko ngo Burundi izamuke Abarundi kugira ngo muba bambere hari abasigaye bangahe se nyabusa kugira ngo muba bambere kwisi mwara abanyuma kwisi Imana iraje ikubure imyanda yose ivaneho buri kimwe cyose kiresista ivaneho buri kimwe cyose kitazagira umumaro mu bubyutse ikureho iheye buri kimwe cyose kishyirira hejuru kurwanya Imana iheye abahanuzi b'iminyoma iheye abitirwa izina ry'Imana iheye abo bategetsi bigwishijeho bagiye kuribwa n'imbwa ibyo bakoze za nzu za zahabu za toilette za zahabu bya bitanda bya zahabu bya bitabashwa bya zahabu umva abazasigara bazajya babitera umupira cyangwa ubwiye we Uburundi
egoko ayiwe Betelehemu ni kwirateho Nazareti ntabwo izitirirwa umukiza azahavukira gusa ariko sha Nazareti ifite ibanga turavuga ngo Yesu Kristo w'i Nazareti umwami wacu yitiriwe uwo mugi agiye kuba Yesu Kristo w'Abarundi Yesu Kristo w'Abarundi Yesu Kristo w'i Burundi nubwo igihugu kizahindurirwa izina n'Abarundi bagahindurirwa izina. Yes, iyo ni message yanyu ubutaha tuzarambura cyane niki cyinshi Burundi niki Imana ishaka kubyaza Abarundi hanyuma bo bakaba bibereye muri wararaye ari niyo mpamvu bagiye gushira ari benshi. Abanyarwanda bumvireho Abanyarwanda mwumve namwe mwumve hari kishe niki kishe mu muntu niki Imana yahishe muri ge niyo mpamvu meze nti umwana umwe niwe uherutse kumbwira haramura ngo mama ngo rwose nkaho yavuze ati ariko mama wambyaye we ibi bye ni ibiki koko byanyobeye ariko mama ati wowe ubona umeze nk'abandi habaye iki ati mama ati none se nkaho yambwiye ati ntabwo umeze nk'ababyeyi b'abandi ubundi nagombye kubyara nkuzanira ukarera ukajya wirirwa aho ngaho uteka n'ibyayi tukajya nkajyana na madamu gutembera Dubai tukagusigira abana disi ati ubona wowe nkaho yambwiye ati uba muzima muri make ntabwo byumvikana. Ninde wahishurirwa se uyishurirwa nusobanukizwa Nazareti uko ariho hazitirirwa izina ry'umucunguzi w'isi yose Nazareti umva hameze nk'akaje vuba umunyamategeko yaregamye Philippe arimo kuvuga cyane avuga bya Yesu wa kwa Yosefu mu rutoki abavuga qu'est-ce qui se passe yizese référence ni Yesu ubundi se nguki Philippe Natanayeli urumva abantu bazi ubwenge buri abize n'amategeko cyane babateologiye buri baranasuzugura bazamuye rinete buri baranasuzugura cyane. Philippe arabibona aravuga ati arankubise reka nze mubwire ijambo rimwe kandi riramuhagurutsa ati ngwino urebe uwo Mose n'abahanuzi bahanuye ngwino urebe ratisha kwiga gusa noko ngayo nguko Barundi kazayiwe ndimwe wenda bari bubyumve ndabizi ko mubyumva muri benshi na twakwambara ibigunira tukisiga ivu kuko Imana ndababwiye ngo ifite poigne ikoze poigne ifite poigne yari ifunze ku Burundi urugi rwari rufunze ku Burundi Imana ifite poigne kandi poigne nta rufunguzo rurimo rwavuyemo. Abanyuma Babaye abambere ariko man mbireba Imana ishimwe ko ngiye kubireba niko bimeze natwe Imana izadutera akantu kugira ngo abavuze nyine iminwa bayibumbe niko bimeze. Imana iraceceka bakagira ngo ntayihari Imana ikakwihorera ukagira ngo ntabwo yumva Imana ikakwihorera ukagira ngo ntabwo izi kamere zawe zagusabitse Imana ikakwihorera ikihanganira ko ibyo uvuga atari kumeze ikakwihorera Imana ikiworera Abarundi ikabihorera ikabatumaho iti ndaje nta rufunguzo rurimo mfite poigne ngiye gufungura ndinjira ndi umuriro ukongora ese harasigara nde ko hasigara uwejejwe ese niki kiri busigare ko naje Barundi igihugu kigiye kuba icyambere kwese hagiye gupfamukamo bubyutse butigeze bubaho kuva isi yaremwe nzabirambura ubutaha ndakubwiza ukuri bati ntowasohoka imvura irahita witubesha muri mu rugendo bati ntowasohoka imvura irahita witubesha muri mu rugendo.
nta cyiza cyaturuka he ariko shitani urirata ariko wiratira iki koko nta cyiza cyaturuka he ngo nta cyiza cyaturuka inde kubera iki kubera ko atari wowe wabikoze kubera ko ari wowe ngo ubu nta cyiza ngo cyaturuka kwa uyu nguyu urimo kuvuga nikuvuze buretse uraza urebere ukuntu Imana igiye kubyubika ikongera ikabyuburura isi igiye kumwara iyi si mureba barundi kazi ikimwaro cyo kuba abanyuma niwe cyubahiro imbaraga z'ikimwaro zababumbye zo kuba abanyuma niwe cyubahiro cyo kuba abambere kizabageza ariko se ninde uzakirokoka kiriya cyubahiro ko gikomeye giteye n'ubwoba ninde uzakirokoka kiriya cyubahiro ninde ugiye kurokoka icyubahiro cyo gushyirwa hejuru se ayiwe man ukomeze umvidure buri kimwe cyose gishobora kujyana connection no kwishyira hejuru kuko ni ibintu bikomeye Yesu mwami wanjye hamwe n'iyi message inzabirambura ubutaha nibyo tugomba kwitondera ahari ububyutse ndimo sinzi icyo mvuze niba ucyumvise ndimo cyane wowe unzanamo ntabwo ari wowe unzanamo ndimo nanjye mfitemo ibihembo sinzi icyo nkubwiye niba nanjye ibihembo byanjye kandi ni byinshi kuri nanjye ndi mu bubyutse ndani yes kuko narabuteguye reka twumve mwene data aduha message ikomeye mva Imana ikunda abantu bayirababurira ibabumvaga bakumvira reka twumve message hanyuma dusoze mbabarire reka twumve message haleluya katwumve Imana ishimwe bene data hamerereye hose Imana ibamugisha nagomba dusangire ijambo ry'Imana cyangwa se ubuhanuzi ku bantu bose abo biraba baraja kwiyumva mbona biraba ingero zose nuko hariho ibintu Imana rero iriko iraraba ikababara hariho ibintu Imana iriko iraraba bikayishavuza hari ibintu Imana iriko iraraba biriko birakorwa n'abantu bitirirwa izina ryayo ariko bari muri bamwe benshi bari muri bamwe bavuga ngo Yesu ashimwe mwavuga ubutumwa bwiza bamubona inyuma ku mubiri ari uruhu rw'intama indani ari amabingira Imana yabantumye ko ndababwira imburi ya nyuma kandi buri muntu wese ntabinegeje uja kwisanga muri iki kintu ndiko ndavuga agerageze nyimba akunda ubugingo bwiwe atandukanye n'ibyo bintu nyimba yumva by'ukuri akeneye ubugingo nyimba yumva by'ukuri yogaruka arabe atandukane n'ibi bintu ngira mvuge Imana ibahezagire ni mwene so musangira urugendo ruja mu ijuru bamwe kuko si bose barurimo abagira ubuntu bikemera Imana ikabahamagara bakemera kuko hari n'abatemera bagasa nk'uko bahamagawe ariko ugasanga bafite izindi nzira bagenderamo ari abo ngabo Imana yantumye ko ndababwire kuri uyu munsi nyene w'itariki tugezeko tariki 5 z'ukwezi k'umunani nuko rero bene data turahera ku ijambo ry'Imana rivuga kuri bakamenye
Imana yantumye ku bantu bitwa bakamenye. Mwumvirize neza. Imana yantumye ku bantu bitwa bakamenye. Ndasubiramwo. Imana yantumye ku bantu bitwa bakamenye. Atari bakamenye babandi bagendera mu zabugoroda. Sinzi ko ari twa zabugoro sinzi. Hariho ubuzu bwa kera bw'abapfumu bapfumuza. Si bakamenye babandi tuzi ko ari bakamenye b'abapfumu baragura canke bakaraguza. Oya, ahubwo ni bakamenye bamwe bifutse uruhu rw'intama indani aramabingira. Bamwe bazi amabanga bakoresha. Imana yabantumye ko ndabarahiye. Bamwe bazi amabanga bakoresha, bamwe bihishije mu mana ariko bakorera satani. Babandi bafite ubuhanuzi bahamagariwe guhanura ibihanuzi bw'ubunyoma kandi rugira bazimiza ubwoko bw'Imana kugira ngo bankize ico Imana iriko iravuga mu kino gihe. Listen. Mwumvirize neza. Imana bintumanye uburakari buteye ubwoba kandi Imana irabarandura. Ariko sindavyifuza. Ikintu nifuza kuri bene data ni ukugira ngo Imana yo mw'ijuru nyine amahoro izi korosha imitima yawe yaremye, iborosha imitima mugende mwihane, mwatura ibyaha byanyu by'ubuyobe n'ubugome n'ibizira mwazanye mu nzu y'Imana. Nuko baravuga ngo maze ndavuga ntiyo erega mwami uhoraho bakamenye bababwira ngo ntaho bazobona inkota canke inzara ariko uzobaha kugirira aha hantu amahoro y'ukuri. Ndasubiramwo uyu murongo maze ndavuga ntiyo erega mwami uhoraho bakamenye bababwira ngo ntaho bazobona inkota canke inzara ariko ngo uzobaha kugira aha hantu amahoro y'ukuri. Yemwe bene data, Imana yabantumyeko ndababwira inzira y'ubugome y'ubuyobe muri mwe muyireke. Hariho abantu ndiko ndavugana nabo kandi bariyizi. Uwugira ubuntu akumva iyodyo araja kwiyumva. Imana yambwiye ndakubwire yewe wa muhanuzi w'ibinyoma wa deviye ukagusha inzira y'Imana. Imana ari yaraguhamagaye ukemera gukorera amadolari n'amaero y'abasataniste baguhera guhanurira ubuhanuzi bw'ibinyoma bera buhoraho bikurayobya. Ndakubwira Imana yakuntumye kwa mufimasoni. Imana nimye ku bantu bayobeje ubwoko bw'Imana bari mu mpemu z'ubuyobe z'ubuhanuzi bw'ubuyobe. Ndababwire ngo uhoraho araje guhigura namwe. Ngo Imana irabwira abantu ikababurira ko ije gukora ico ikora mugasha muhindukira mukababwira ngo yamara Imana natwe tubwiye guca ko atankota izigera iho nyambye guca Burundi. Ngaho hunga nyimbura umunyabwenge hunga ugende wihane hakiri umwanya. Uhoraho araje kwica, uhoraho araje kuvumbura, uhoraho araje higure nawe. Wewe ugenda ugasubira mu ijambo ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli yavuze ukagenda ugacira iyovya ukayobesha bera uhoraho. Imana yakuntumye ko wewe uri kuravuga guca abahanuzi. Imana yambwiye ngo abahanuzi barahanura, abahanuzi b'ukuri hagaca haduka babandi bakorera satani afite amafaranga bakorera inda zagiye zikaje imbere, babandi bafise n'ibindi myuka bakoresha. Ariko namwe bantu b'Imana mugenda n'amaso y'impemu mu warabe kubera ko ufise mu bintu ushaka kubabona, kubera ko wanashima mu buryo bw'umubiri ashaka kiranuka kurusha n'abandi bose. Mu buryo bw'umubiri barakorera ko bakijishwe, mu buryo bw'umubiri barafasha, mu buryo bw'umubiri bameze nkatwe mbese n'abarongozi baturongoye cyane mashengero atandukanye. Ariko Imana yambwiye ngo ndababwire ngo muriko murahusha ijambo ry'Imana, muriko murahusha ico Imana yavuze, ariko Imana ntizigera yemera rigure namwe. Reka tubandanye umurongo wa 14. Haravuga ngo uhoraho aranyishura ati aba bakamenyi bavuga ibinyoma mu izina ryanje sinabatumye, ntaco nabageze, ntaco nababariye. Babarotorera ibyo beretswe by'ibinyoma n'indagu zibitagira ikimazi n'ubuhuhuta mu mitima yabo. None rero uku niko mvuze jewe uhoraho ku vyaba bakamenye bavuga mu izina ryanje, kandi ntabatumye yamara bakavuga mu inkota n'inzara ntibizoza
inkota n'inzara ntibizoba muri iki gihugu. Ndasubiramo umurongo wa 14 15 ngo none rero uku niko mvuze jewe uhoraho kuvya bakamenye bavuga mu izina ryanje kandi ntabatumye yamara bakavuga ngo inkota n'inzara ntibizoba muri kino gihugu. Mbere inkota n'inzara nibyo bizobarandura. Umviriza Imana rero basubijeko bimwe nariko ndavuga. Baravuga ngo inkota n'inzara ntibizoba mu gihugu c'u Burundi. Bakaza bakagira konse y'ijambo ry'Imana, konse y'Imana yavuze, konse ya neno ya Mungu. Umviriza ndakubwira wa muhanuzi w'ibinyoma uri kuranyumva, umviriza ikicabwe kurindiriye. Imana ivuze ngo mbere inkota n'inzara nivyo bizobarandura abo bakamenye, kandi nabo bantu babaragurira bazoshiburirwa hanze mu nzira ya Yerusalemu, bicwe n'inzara n'inkota, kandi ntibazogira uwo kubahamba bo ubwabo canke abagore babo canke abahungu babo canke abakobwa babo, kuko nzobasubiza ko ibibi vyabo. Mwavyumvise ijambo ry'Imana muvuga ngo kumbe uyu mwigeme yavangiwe, ariko ijambo ry'Imana ntirivangirwa. Ndababwiye bamwe turazinanye abandi ntituzinanye. Mbere hari n'abaja kumva ubutumwa bakamenya ko ijana bivuze, ariko uwo araja higure namwe kandi bidatinze. Mbega ku mwanya ubajanye yemwe mwabana b'inzoka mwe niko Kristo yavuze. Nimuhindu hamwe niko Yohana yavuze. Nimuhindukire mwihane mure kuyobya ubwami bw'Imana ababujamwo. Erega nubwo muri ko murayivuga guco onye Satani karabayobya. Namwe ashaka ubugingo bwanyu, ariko arabahendekereza amadolari, ariko araha amafaranga by'ukuri muguwe neza mu buryo bw'umubiri, ariko murabitwara hehe ko Imana ije kwibavumburiramo mwese bigahonana namwe n'imiryango yanyu. Muriko murakwegera abana mwabyaye, muriko murakwegera imiryango yanyu. Sinamwebwe gusa, raba uhoraho ntakugwa mu jisho, ubona kugwa mu jisho, kubona kugwa mu jisho. Nyimba by'ukuri ugiye w'amahirwe. Niwihane. Imana irambwiye ngo hariho abantu benshi mu kino gihugu c'u Burundi bakomeye n'aboroheje basanzwe bamanuka bagasanga bamugwaniza kuzimu, ndetse mu nzego zitandukanye. Ndabivuga mu nzego zitandukanye, bakamanuka bakaja muri kwa kuzimu wamugwanizi, bagafata inzira bajana yo barayizi, bakagenda bagashikayo bakaja kumubaza ngo mbega ubona ibyago bigiye guhita mu gihugu, hari ico bizodutwara? Listen, hari ico bizodutwara? Satani wa mugoma yovya ashaka ubugingo bw'abayongobeza. Nawe uragiyemo arababwira arababwira uko niko uhoraho ndiho yambwiye, uko niko jambo uhoraho Imana Isiraheli yambwiye ngo harabayovya, akababwira yuko ica kugiye mu gihita mu gihugu ntaco kizobagira ngo azobarinda azobakingira. Uwo ni Satani, ariko ayovya babandi bariko baramubaza kugira ngo noneho bikunde ubugingo bwabo buyongobereze. Kumbere yababwira ngo ico kizobahitana, bona muvuye ko sinzi, bona bivuyemo, ariko uhoraho yambwiye ngo ndababwira ko mwumviye uwo mugwanizi ko akazobahisha. Nawe Imana data yambwiye ngo ntazigera abahisha, ngo Imana iraje ivumbura ubwo bwihisho bwanyu yababeshe ko mugiye kunyegezwamo. Imana igiye kuvumbura ubwihisho bwanyu. Imana izobavumbura kujya agashuru kavumbura ivyatsi, niko uhoraho azovumbura ubwihisho bwanyu yabemerera umugwanizi ko azobahishamo. Umunyabwenge w'ukuri yo kwegera Imana, umunyabwenge w'ukuri yoreka uwo muyobe, umunyabwenge w'ukuri yokizwa. Umunyabwenge iminsi iraheze, urushinge rugeze ku munota wa nyuma. Bene data, Imana yivuganya amarira, sinzi ko Imana yorira, sinzi ko Imana irakara. Imana yivuganya amarira menshi nk'umenga n'umuntu ikarambwira afite amarira menshi muri we. Ndabinginze bene data mugende mwihane. Inzira y'umusaraba iracahari, irugagwa. Umusaraba wa Kristo uracahari, ugenda ukafukama munsi ugatura ibyo bibazo
by'ibyago byuzuye umutima watewe n'umugwanizi ukihana ivyo byaha by'ubugome uhoraho aragukiza natanagukiza ngo urokoke basatana ubugingo bwawe tubone ijuru kuko bazosigara bo bari kurushi kandi nubwo umugambi w'Imana kuko Imana izosigaza abiye gukoresha mu gihe c'ikanguro ndavugana rero n'abandi uyu n'umuco wa mbere mvuganye nawo Imana data irabona ko ndabivuze nuko reka tugende muri Yesaya ngira nishura bavuga ngo nta bizoba reka tugende muri Yesaya umwe nyene ndiko ndavuga ari gemwe cyumva birabaye bene data Imana yamaze ku byabaye byamaze gushika tuja muri Yesaya kica 11 Oya duhere Yesaya cha 13 Yesaya 13 umurongo w'icenda gushika ku w'icumi abana bo ni babandi ni wa mugwi uhoraho Imana yatoranya ni babakozi baye bagiye kuyikorera giye giteye ubwoba umurongo w'icenda gushika ku w'icumi haravuga ngo ehe umunsi w'uhoraho uraje nirubura kigongwe uzananye ishavu n'uburakare bw'inkazi no guhindura n'uburakari bw'inkazi ngo uhindure igihugu imisaka ugeseze abanyabyaha baho ngo bagishiremo kuko inyenyeri zo kwijuru n'uburundo bwazo bitazokwaka izuba rizocura umwiza rikirasa ndasubiramo Yesaya igice cya 13 umurongo w'icenda gushaka ku w'icumi eho umunsi uhoraho uraje nirubura kigongwe uzananye ishavu n'uburakare bw'inkazi ngo uhindure igihugu ibisaka ugeseze abanyabyaha baho ngo bagishiremo kuko inyenyeri zo kwijuru n'uburundo bwazo bitazokwaka izuba rizocura umwiza rikirasa nuko Imana idufashe bene data ngiriye ijambo Imana yambwiye ngo sube ndababwire Imana irongeye kuvuga Imana iracari kirasemerera kandi iriko irasemera n'abanyuma muga ntimugire ngo ibyo mwumvise bingana ibyo musigaje kumva oyaha umunsi uhoraho uraje nirubura kigongwe Imana ihagurukije ingabo hirya no hino ku mpera z'isi ntimugire ngo ni ibintu byoroshe bene data Imana yagiye kunyereka mbona abantu bagiye kwicwa n'imitima bazaba bakivyumva gusa abantu baranduka imitima harazokwicwa na hypertension atankoho n'imwe baciyeko atarusasu atanzara atankota ariko guhinda kw'ivyo bintu guhinda kw'abo bantu guhinda kw'izo nzige guhinda ko babura kigongo bene data si ibintu byoroshe tuko turasemera tuvuga guca anye yera tuko turasemera tuvuga guca anye mbese tukanahisha n'amaju yacu niba tumenye batugirira nabo kwinshi baricwa ariko turabivuga Imana data wa twese iri mu ijuru idushoboze kuturokora imitima y'abantu n'abakenya bene data Imana iracari kirasemerera uyu munsi uraje menya ngo Imana irenze ivuga ngo ndaje ndarandura Imana irarandura ntabwihisho namwe muzigera muronka atari Kristo wenyine muri ko murigeza kure yemwe mureke kwakira ubuhanuzi bw'ibinyoma ngo ntabizoba yemwe mureke kwiranda ngo iby'Imana yavuze mu mavango baguhanuza mu mavango kuconye muri kubigenda bigaherahera ngo Imana iravuga ntishitsana ninde yakubwiye amajambo y'iteka yavuze yose mugiye kubonesha amaso yanyu abazogirirwa ubuntu kandi sikera mugiye kubibona nk'uko umuntu avuga akubita akagohe niko bigiye kumera bene data nuko onye irindi jambo Imana yampaye mindi jambo Imana yampaye ryo muri Yeremiya 6 ndabivuga byose Imana kimwe ndi rusimba kubera ko sivyoroshe Yeremiya 6 kandi Imana yambwiye none kimwe mutazi ariko iracari kirasubiramo irasubiyemo n'ubugera kandi Yeremiya 6 umurongo wa 22 gushaka 23 haravuga ngo uku ni kuhoraho agize ati ubwoko buraje buvuye mu gihugu cy'iburaruko ihanga rikomeye
bizobyutswa rive ku mpera y'isi babiriye imiheto n'amacumu nibarura kigongwe nta mbabazi bagira ijwi ryabo ribomborana nk'ikiyaga kandi bagendera ku mafarasi bazira mu rugamba icarimwe bagendera ku mafarasi bazira mu rugamba icarimwe nk'umuntu umwe kugira ngo batere ewe mukobwa wa Siyoni. Yemwe aya majambo yose ndayasoma kandi irindi jambo rya nyuma Imana yampaye ndababwire ni jambo riri muri Ezekiyeli wowe n'ugutwi niyumve benshi uko biravugwa ariko niba amatwi y'abareze biyarimwo ibiti n'amabuye mbega yemwe mbega aya matwi dufise atumvira mpemu yera azomara iki ko ari imibiri bucibarana nayo yemwe mpemu yera basobanuriwe n'abatarabimenya hari abikurerwa amatwi atavyo bazi ariko Imana nyene amahoro izobaza umuntu ibidakuranye n'ivyo yamenye ijambo ry'Imana rivuga ngo uzobazwa vyinshi uko wamenye vyinshi kandi n'uzobazwa bike azoyaramenye bikenya. Yemwe bene data ibi bintu muvyitondere reka tugende muri Ezekiyeli igice 13 Ezekiyeli 12 mu ntungi umurongo wa 16 avuga ngo ariko nzosiga bake muri bo mbakiza inkota n'inzara n'ikiza kugira ngo baze baturire ibizira bakoze byose mu mahanga aho bazoba baroye kandi bazomenya yuko je nduhoraho dusubiremo ariko nzosiga bake muri bo mbakiza inkota n'inzara n'ikiza kugira ngo baze baturire ibizira bakoze byose mu mahanga aho bazoba baroye kandi bazomenya yuko je nduhoraho. Iri jambo riraba abantu bose Imana izosiga kugira ngo bakorere Imana mu gihe c'ikanguro. Iri jambo Imana yambwiye ngo riraba abantu bose Imana ikirahagurutsa kandi Imana yibikiye abantu benshi bagiye kuyikorera kandi batazwi bari mwibanga. Imana agira atoranya iragenda irabika kugira umuntu amesa costume hanyuma akagera yambarira mu cubahiro ciwe mu gihe atashobora kuyambarira umwanya wari wose. Ni ku ijambo ry'Imana ryambwira ngo Ihera nabitse benshi nta mubazi harabundi ko ndigishiriza mwibanga ibijanye n'ibihe bazoba bagezemwo kandi by'ukuri bariko bariga benshi kandi by'ukuri ko bariga benshi nariza ndimo ndabizi kandi nawe nyimburimwo Imana ihabwa icubahiro. Ngira ijambo rero ryanyuma rivuze ngo uhoraho azosigaza ntazojana bose azosigaza bamwe mu gihugu kugira ngo bagende mu mahanga baturi ibizira byabo vyakoze ibizira byabo bakoze abanyamahanga ni kuvuga ngo nijyaka ngo rigiye gushika mu mahanga. Imana izokoresha abarundi kugira ngo basinyagure ubwami bw'umwijima mu bihugu bigari vya hariya hirya yacu ya muri Afrika ya muri Aziya hamwe hose ibihugu by'Uburayi. Imana izojana ikanguro ibendera ikanguro agaze mu gihugu c'Uburundi nuko mu Imana izosigaza abantu bazoza kuyibabaza nizosigaza abantu bazoza kugwa mu nyuma ngo iburi ubugingo bwabo. Imana ibona yuko utazoshika mu bwami bwayo niwamara gushika mu gihugu c'isezerano ni ukuvuga ngo izokutwara hakiri kare kwimbure hanyuma utahe hakiri kare. Ariko nimba Imana ibona yuko uzosigara ukayigiriye ikimazi ukaba ikoshe c'ikimazi Imana izogusigaza. Nuko bene data abariko barigishirizwa mwibanga ry'Imana kuraje kandi igihe cyo gusohoka ishuri ryageze nuko mugiye guhabwa amadiplome nuko mugiye gukora mugiye guhabwa akazi mukore nuko Imana mu ijuru bahezagire. Bene data ndabifuriza abo navuze ubwa mbere bakoreshwa na satani kandi benshi bagiye mu yo batabizi bajanywe n'abandi kandi benshi binjijwe muri frimaso binjizwa n'abandi babakurira nabo baragenda bakinjiza abandi bakagenda baragwira kandi murabizi neza yuko mwamaze gusobanurwa neza ko mudakorera Imana ariko muvuga mu izina ry'Imana. Uwiteka Imana n'amahoro ndasabye ngo bacishe bugufi imitima yanyu ifate mpiri kugira ngo mureke kuyobya ubwami bw'ijuru mureke kuyobya ubwami bw'ijuru nzije mu ijuru yo kwisivya
umugisha mureke gucira mu ijambo witeka ariko aravuga ahubwo mwihane kuko iherezo ryanyu yashitse umunsi wo guhemba no guhana ihurabaye yemwe bene data nuko Imana ibaho umugisha Imana ibahezagire ndabifurije gukizwa abatarakizwa ndabifurije kwakira umwami Yesu abataramwakira ndifurije kuva mu nzira z'ubugome mukaja mu nzira y'umuco Yesu Kristo akamurika ibirenge byanyu ntambuko zanyu akazifata akaribaza uyobora nuko bene data namwe muzi yuko hari icyo Imana yavuganye namwe mukomere kandi mukomezwe Imana ibahezagire Imana ibagirire neza Yesu aho mugisha muja we Haleluya nawe Imana iguhezagire mukobwa wa Kristo ya ubu ubutumwa butavangiye bw'iki gihe ntago buvangiye rwose ntabwo buvangiye ubu ubutumwa butavangiye uyu ni umwana w'umukobwa umwana muto cyane none se ngo ni umuntu yazuka ntago abantu bakwemera kuko Mose n'abahanuzi aya mabingira yibara aya mabingira buretse aya mabingira buretse ntabwo mbizi ibibwiwe abarundi n'abanyarwanda bumvireho nkuko nababwiye n'abanyekongo bumva ururimi nabo bumvireho iryo ni ibanga rihishwe niyo mpamvu umuntu udashobora guhishurirwa ngo atandukanye Betelehemu na Nazareti yumve ko niba Betelehemu yaranditswe muri Bibiliya ko ariho umukiza azaba Nazareti ukayishaka ukayibura ariko umukiza azitwa umunyanazareti simbese turi kumwe ndagaruka vuba ariko azitwa umunyanazareti urugendo w'abana ba Isiraheli urugendo Imana yatangije akaba ari nayo rurangiza ab'imitima yinangiye Mana yanjye barimukiye mu amamiliyoni n'amamiliyoni Imana ntago yaharimbura benshi uretse Yosuwa na Kaleba abo nibo nshaka iruhande rwanjye abagabo Imana yishimye abo nibo nshaka Yosuwa na Kaleba ndashaka Yosuwa na Kaleba papa yes banyuranya n'abandi banakurikira benshi Imana yatangije haleluya akaba ari nayo nkeneye Yosuwa na Kaleba uko ab'imitima yinangira abo bose bavuye mu bazimu kugira ngo badakomeza kwanduza abandi ukuye Yosuwa na Kaleba abagabo Imana yishimiraga nyemerera rero nzagumana nawe ngendane nawe ndava mu Buholandi ndagiye mwami nyemerere negurira urugendo haleluya ngendane nawe nabonye kwera kwawe mwami nabonye kubaho kwawe nabonye inkingi y'igicu nabonye inyanja icikamo ntabwo nakerensa ibyawe atora babonye inyanja icikamo bakomeza amagambo babona ya nkingi y'umuntu bakomeza gupinga bagiryo kurya byo mwijuru bashaka control ariko baranga barinangi ngaho rero babonye inyanja icikamo barakomeza bavuga ubusa babona ya nkingi y'umuriro bakomeza gusebanya bayibonye bagiryo kurya byo mwijuru ariko byose ntacyo byabakozeho ariko baranga barinangi Imana igira ite Mana wage nanjye imyaka yose mu mubabaro ntuzibagirwe ntabwo nzibagirwe ibyo wakoze we Mana wage nanjye
imyaka yose mu ruzerero sinzibagirwa ibyo wakoze sinabyibagirwa nyemerera Kristo ngendane nawe ko mana yanjye nyemerera nshuti ngendane nawe zinjizwe mu bubyutse ibindi ntabwo numva shaka kuneka n'Imana shaka hindukira ariko kuki abantu baburirwa ntibuze wibera muri Egiputa urashaka kwiberayo bamaronga abangabo shamisa kamwe abantu bikundira abanyegiputa cyane kubera bavuga ibiryoheye umubiri ugashyuka umubiri ugashekerwa bamoronga abangabo wikererezwa n'abanyegiputa we nyeme ayiwe dukora amahamba turimo kubibwira n'abandi ko tugiye kwambuka tugiye Burundi we neho babyutse buhereye twatangiye kuzinga amabareze ngo twagezeyo tugiye kugerayo tujya nyemerera nkomeze ngendane nawe mu ruzerero hararushya we nyemerera bene data bakundwa mbasezeyeho ariko ndagaruka vuba bene data bakundwa umva ubutumwa buvuzwe keretse umwana wo kurimbuka niwe uburi bubyirengagize akarenzaho uruho rw'amazi abarundi bagiye kuba abambere kandi ubu nibo banyuma ariko betere amatansi yo kwirata kuri Nazareti koko Nazareti yagupandanye